mūsdienīga daļliteratūra, stendāpa karaliene, Dženija Jēgerfelde, zviedra rakstnieces, psihologa, moderna, asprātīga un reizē emocionāli dziļa grāmata, kas precīzi attēlo pusaudža domas un pārdzīvojumus. Tā būtu jāizlasa ikvienam pusaudžam un vecākam. Šīs ir pusaudžu romāns, kurā smieties un kurā raudāt. Saša, 12 gadi, izdomājusi nebūt tāda kā mamma, kas viņu laiku raudāja un lika to darīt citiem. Mamma cīņā ar depresiju nomira. Un Saša ir izstrādājusi sarakstu, kā nebūt tādai kā mamma, un punktos ietilpst arī nekad neraudāt. Tikai smieties. Galu galā tētis aizved meitu pie psihoterapeites. Jāizlasa noteikti всем. Итак, мы сейчас взяли небольшую аннотацию психолога Dženija Jēgerfelde, роман «Стендапа каралиене», королева стендапа. И попробуем сейчас его перевести, если у меня хватит памяти на телефоне. Zviedra rakstniece psihologa moderna, Zviedra rakstnieces психолога модерна, значит, шведской писательницы психолога модерна, это современная, асprātīga, asi это остро, асprātīga, такой злободневный, острый, un reizē emocionāli dziļi, глубоко, reizē эмоциональный, местами эмоциональный, глубокий, dziļa grāmata, глубокая книга, kas precīzi attēlo pusaudža domas, precizēt, mēs precizējam, мы начинаем precizēt, precīzi attēlot, это тals, это образ attēlot, отражает. Прецīzi attēlo, это отражает очень конкретно pusaudža domas, pusaudzis, подросток, pusaudža domas, мысли подростка un pārdzīvojumi, переживания. Tā būtu jāizlasa, ее нужно būtu jāizlasa, jālasa, помните, jālasa, нужно читать, ее нужно бы прочитать ikvienam, каждому, pusauģam, ikvienam pusauģam, каждому подростку un vecākam и каждому родителю. Šīs ir labākais lūdzu, kaķis atnāc. Šīs ir labākais pusauģa romāns. Лучший, самый лучший, vislabākais, самый лучший, labākais, хороший, лучший. Pusauģu romāns. Роман для подростков, курā smieties un kurā raudāt, где смеяться и где плакать. Saša 12 gadi izdomājusi nebūt tāda kā mamma. Saša 12-летняя изdomāt, придумала не būt tāda, не быть такой, kā mamma, как mamma, kas visu laiku raudāja un
lika to darīt citiem, kas visu laiku, все время раудāt, плакать, все время плакала, он лика то дарīt, и говорила это делать цитiem, другим, и говорила это делать другим. Мама cīņā ar depresiju nomira. Мама cīnīties, viņa cīņa. Она боролась ar депрессию, с депрессией nomira, nomirt, умереть, умерла. Un Saša ir izstrādājusi sarakstu, izstrādāt, strādāt, работать, изстрадать, выработать. Саша изстрадаюси, вот это очень сложная форма. Ир изстрадаюси есть, разработала. Саша себе разработала. Ир изстрадаюсь. Это сложное саликtais laiks, это сложное время, которое говорит о совершенном уже, да, уже было совершено в прошлом. Вот это действие была разработала. Sarakstu список, kā nebūt tādai, kā mamma, чтобы не быть такой, как мама. Un punktos ietilpst, и punktos, в пунктах, ja, в пунктах, kur lokatīvs, ja, где в пунктос. И в пунктах ietilpst, ietilpst это, ну, входят, да, в ietilps, вошла, и пунктос ietilps включила, arī nekad neraudāt, и в пункте включила, nekad neraudāt, никогда не плакать, tikai smieties, только смеяться, smieties, atgriezīniskais darbības vārds, смеяться, возвратный глагол, не забываем. Ejam tālāk. Galu galā tētis aizved meitu pie psihoterapeites. В конце концов, galu galā, в конце концов, папа aizveda, отвел meitu pie psihoterapeites, отвел дочку к психотерапевту. Jālasa noteikti visiem. Jālasa, помните, ir jālasa, нужно. Это форма повелительного наклонения. Нам нужно сделать man jāstrādā, man jālasa, man jābūt. Мне нужно быть, man jābūt. Jālasa, нужно читать noteikti visiem, обязательно всем noteikti. Jauku dienu visiem novēlu un atā, jo kaķis man trauc.